Hej ljudi, ja sam Tomislav Pancirov, a vi u seriji Digitalni nomad testira gledate recenziju iPhone 12 Pro Max. Samo malo, pošto nam je iPhone 13 Pro Max tu, pogledajmo prije recenzije iPhone 12 Pro Max koje su osnovne razlike, pošto sam siguran da će i dalje puno ljudi kupovati stariju generaciju. iPhone 13 Pro Max izgleda uglavnom isto kao njegov prethodnik 12 Pro Max, ali ima neke velike interne promjene koje bi ga stvarno mogle učiniti značajnom nadogradnjom serije 13.